හෙලෝ ලව්ලීස් පිගානක් පිරෙන්ඩ කාපු තඩිම ෆයිඩ් රයිස් එක වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර එනකම් බලන්න ඕනේ. හොඳේ. රුපියල් 600යි 600 600 rupees මේ chicken fried rice එක මේ ගානට වටිනවද නැද්ද කියලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕනේ. පිරිසිදුවට පිළිවෙලට එයාලගේ වැඩේ යනවා වගේ නේද? சஃபி போய் ஓ இவங்கட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் 600 இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த ப்ரைஸுக்கு வேல்யூவா இல்லைன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. கொஞ்சம் வாயில ஊட்டி விடுங்க பாரு ஐயா ஐயா வாய் ஊறுதானே கொஞ்சம் ඔබ සියලු දෙනාගේ අවධානය පිණිස මම කන්නේ දකුණු අතින් වීඩියෝ එක ෂූට් වෙන්නේ ෆ්‍රොන්ට් කැමරා එකෙන් නිසා වම් අතින් කනවා වගේ පේනවා. හොඳේ. அரிசி நல்ல மணி மணியாக சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. காஞ்சி மாதிரி இல்லாமல் கல் மாதிரி இல்லாமல் குழியாகவே இருக்கேம் இல்லை, சாஃப்டாகவே இருந்துச்சு. හාල්ලට ගුලි වෙලා බෙරි වෙලා නැතුව හරිම soft and smooth. chicken කෑලි එළවලුවේම හරි ගානට දාලා තිබුණා. හොඳටම තිබුණා. for me I am really satisfied. මේක දෙන්නෙක්ට හොඳටම ඇති. இந்த fried rice 600 கொடுத்து ரெண்டு பேருக்கு ஷேர் பண்ணி சாப்பிட முடியும். வாவ் சஃபி போய் බැලු බැලමට පේනවා ක්වොලිටි එකක් හොඳයි, ක්වොන්ටිටි එකක් හොඳයි, ප්‍රයිස් එකක් හොඳයි, රසත් හොඳයි නේද? why not, definitely highly recommend. මේ වගේ සාධාරණ විදියට හම්බ කරන මිනිසුන්ගේ බිස්නස් තව තවත් වැඩියෙන් දියුණුවට පත් වෙන්න ඕනේ. සෆි බෝයි ස්පොට් එක කොහෙද? හහා වත්තල උණුපිටිය පන්සල අන්දියේ රොජවාසගේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකට ඔපොසිට් තියෙන ප්ලේස් එක. ඔයා තාම විසිට් කරේ නැත්නම් විසිට් එකක් දාලා try කරලා බලන්න ඔයාට කොහොමද කියලා. thank you so much for watching my video. පරිස්සමෙන් හොඳේ bye.